Бүгүнкү биздин маягыбыз элебешеди Андрей Көздүн коммунистический партия. Мен өзүм 72 жылдан тартып член компартия болдум го. Компартия тогда единый. Мене единый жалгыз ушу компартиялы. Мен ушунга чейин компартияны уважай. Эмне үчүн дегенде анда бир партия тартип бар эле. Эң баштык деген жок эле. Мавреке ким эмнени ойлоса, эм кийинчерээк эгемендик болгону эркин сүйлөө, свободный слово деп ким эмне, демократ деп ким эмне ойлоса ошону балтайт этип калбадыбы? Ал компартияда мындай эң баштык сүйлөө деген эч жерде болчу эмес. Тартип бар эле. Агер кокус жаңылып сүйлөп койсоң, анда жоопко тартысың. Мен ошол партия убагында эмнелер менин оюмда эсимде калды. Кандайча партияга өттүм, ушундан баштайм. 70 жылы мен докторский диссертация защищать еттим. Аған чейин 2 жолу кайрылдым Мединскка. Bizde parti organizasyası var ile. Men şu partiye öteyim деп. Anda öte ограничение var. Şu yılına Medinskka bir 3-4 kana orun berç. Orun yok, mesle yok da öyle koyç. Oşan menen жүргөн 70 yılı men doktorskiy защиткенен андай meni çıkırıp durup özleri birlik aytты. Partiyaga ötüңüz деп. Ana makul деп değerlenip Merahime Көзбай şu paralelini ötüp kaldık ko. Menden bir ay murunurağa öttü okşayt. Anan Ustap partiya okumuştay sonunda öyle. Abdan dayarlanıp anan Первичный partiya organizasyası bize Medinstitüt. Andan öttüm. Ötüp anan Raykomdan bekit etti. Anda dedi Çürkönü mаңдайында ушул Свердлов райком бол здание ошерделе. Ошерге бардым, анда парт комиссия деген болот экен. Парт комиссияны өтүш керек экен деп өтүшүн. Кирсем ушу 15-20дай киши экен чилендер. Негизинен көпчүлүк пожилой адамдар. Баягы заслуженный работниктер, пенсияга чыккан Анан специалист, историк, философ, экономист шундай кишилер экен. Мен кирип турдум, киргенде аларды сурайт экен да. Бир пожилой аял, анда бүт эле орустар да. Пожилой аял сурады менден. Бир странды сурады да. Что там происходит? Өмүрүмдү уккан эмес, азыр да ошол сураган кайсыра экенин билбейм. Ana men aytıp жүрбейм, başынан эле менде тормуз жок. Эмне болсо түз айтып жиберчүмүн. Ana мен айттым, а какой мой дело? А какой мой? Что там происходит? Десем, бар эле таң калып мени караганан тиги сураган аял айтты, вы же доктор наук. Доктор наук должен знать. А мен айттым, ну что, хорошо, сегодня не знаю, завтра буду знать. А что, они перестанут что, драться, что ли? Девушкиндай, эм башына мен айтып жүрбөйм, грубойлугум бар болчу. Ошон чөйрсүм эле, вы не готовы еще. Деди, не готовы деген эң түшөдө. Ана мен чыгып баратып айттым, ошол кемпир экен эмме, пожилой аял. Эми оозума сала берет ар дайым ушу бирдемени. Я вас тоже на втором заходу буду делать. Чего, да öyle düşünmeye kalsın. Ничего деп çıkıp kettim. Çıkıp kettim. Anan da Frunze köşesinde yelip kaldım hele. Son menden jakşı. Raykom jakın gelip biraz yatıp hele. Oylanıp jatsam ызбанок болып kaldı. Вас немедленно в райком партии приглашают. Этаң көрө. Баягы кемпир абышкаларым бар арызданған экен.
Menemi naказай kılatko dep çırkop bardım jakın ele. Çırkop barsam tüz ele büyre жүрүп atkan eken büyre. Oşoğun girdi. Anda raykom sekreteri Akip bolç. Salmarbek. Salmarbek известный Akip akındın balası da. Özümünde solidный zor красивый adam ele. Manday keyin ancha tanıştığım var ele. Keyin partiyaga ötkөндөн keyin oşo pриступ болуп мен ошол өзүм операция. Ошондон эленен keyin суроо сопкат жогала мени сразу партияга өткөзүп салды. Опей bu кандай деп таң калсам, анан keyin айтышты. Баягы комиссия доложить этtirdi. Он ничего не знает. Надо готовиться. Анан Akip тул депtirdi. Men al kişini ötközü albay jürsek sevim çinandı. Hayda проводить etay dep jürüsün. Alar da aybay til deptir. Ana şon için sırası çıkırıp büroga gelip ötközüp жерdi. Partiya bolup kalmış oydu. Anan işlep жүрөбүз. Oşol Akip'te aytmadım mı? Men atkardım keyin oşo pриступ bolup солидный полный kişide pриступ bolup ötünön. Katı kıynalıp gelip meni özüme operasiya bayıp ketti. Oşol ötközgönün akısını töledim degende bolup kaldım da. Mamilebиz keyin jakşı bolup ketti. Beçere kişi negedir erterek kaytış bolup ketti, infarkt boldu aytır bilbeyim. Oşonu menin inişte işlep жүрдüm. Biraz vaqt ötköndөн keyin член партком bolup kaldım. Медакадемия, Мединска. Анда секретарь партияга Нечеренко эле, полковник запас ушундай жакшы киши эле эстөө. Анда эми партия деген партиянын күчтүү эле да. Основной негизги чатак иш болсун, жакшы иш болсун, уж через партийный организация решать этчи. Көп жыл мен член болуп жүрдүм. Аны ошон жүрсөм işim bu yakta хирургия тоз жакшы жүрүп атат. Райкомгон чакырып калды. Райкомго чакырып атат деди. Нечеренко айтты. Мамед вас срочно в райком. Мен райкомго барып көргөн эмесмин. Ким экенин да билбейм. Анан анда машина жокту, чуркап жетип бардым. Октябрьский райком партияга. Чуркап барсам, как раз бюро жүрүп аттыр. Анда да bir 15-20 kişide пожилой солидный kişiler oturat. Силаев деген райком секретарь eкен. Көп tanıbayım. Мурун салам болса керек tanıbayım. Meni turguzуп эле, жана эле гестапода допрос кылып кирип edi. Доложить etти тигили. Он, пользуясь своим положением, dedi, своего сотрудника Sommin'in kvartirasidan 3 komnat kvartira alıp berdi. Ana meni bilbeydigan uqqanda emasman. Anan aytdı, почему так dedi. Anda men deputatman. Anan esime tushib aytdim, Abdumomon to'qondi. Endi to'qonja menin assistent balam, kandidat nauk bolчу bizde. Men oşoğun ходатайство жазып берипtirmin da, как депутат kvartira. Al oşol kandaydır, oşol 3 komnat. Ana mağa da aytıp da koyuyor. Bilbeyim. Anan emmende bizde anda депутат специальный бланка verirse депутат. Oşol bizge bayakı избиратель часто обращается etti. Telefon koy, ремонт deyt, çatağış bolsun, göçöt. Emni iş bolsa deputat. Oşo özümüzdün uças bizge gayrılat da. Emanda spravkani men göbele жазгам. Ama ходатайство. Anın atkarılçı emas, atkarılbaydı. Ona negedir oşol? Hem toqon tiyaktan tanışıyordu. Menikin, menin bay ходатайством депутат ködedi. Oşol yerden berip 3 komnat üye alıptır. Al zdaniya son meni yokan. Oşonda öyle men talap kirdi oyma. Ana men esime tushib aytdim. Tigi Abdumomon degende düşündüm. Men aytdim, я депутат, я имел право. Такое ходатайство, наверное, не меньше 100
писал примерно месяца. Но из них может один, может вообще отхарбать, бербить. Но здесь спасибо, что он получил под мою. Ой, талап кіріштен. Гәнелетте қылды. Сөз бербейді. Нарушение, тегі бұл, қап-қайдағын айтып өтеді. Анан сыйлайып, жөнеліп, жаман гестаподай да пыр. Анаяғында айтты. Мы наказываем вас. Вам партийная линия, наказание, строгий выговор с занесением личных дел. Таңып алып қалдым. Анда партийное наказание, уговор и жаңқы выговор занесением лучше. Анда бүтті. Қоқыс партиядан шықты, ал кіші өлшеді. Живой труп болчты. Ошаны мен содасы пішеді. Ем ошаны мен айтып жүрем, характерім бар эле, резкий. Вы незаконно даете заказание. Нет, мы имеем право, закон. Она не очум говорит, вы незаконно даете. Я плевал ваше наказание. Деп шығып кеттім. Ой-бой, барым мені желме олындай көріп қалды. Доктор наук, депутат, видите, какой нахальный деген не қылды. Шығып кеттім. Ошондан ашуым келіп, анан түзеле горкомға бардым. Анда горком партия Чыналиев деген мұрын эле көп таныш емесмін. Мындай солидный енесі орыс, атасы қырғыз. Абдан тың партийный работник деп бұқчымын. Ошо келіп бару, ашуым келіп барған. Ошондай айтып, қашы нервничте дайсам эле, угу отырып, Мамбет Бөкеевич, мен сізді танимын деді. Танимын. Успокойтесь деді. Успокойно отырыңыз спокойно. Ақырын айтып бердім, мен айтып бердім. Анан ошо айтып бүткенде эле телефон звонить етті, помощник звонить етті ғой. Завтра вызвать внеочередной бюро горком партии. Анан айтты, Мамбет Бөкеевич, аны біз разбирать етеміз деді. Сыйлайды өзі разбирать етеміз. Беспокойть етпеңіз. Ертең саат 2-де келіңіз деді. Мақұлдап шығып кеттім, өпейлеп. Ертесі 1:30-да бардым. Барсам менің балам тоқон тұрады жерде. Ошонда таң қалдым партияның күшін. Сыйлайып тұрады, ешікте тұрыптыр. Мен машина шықсам, Сыйлайып шұрқап келіп, менің тіземден құшақтап, өпкілеп кешірім сұрап отыр. Таң қалып қалдым, емне болып. Что случилось? Что случилось? Десем, Мамбет, простили, да? За что? Вчерашний. Я допустил ошибку, кешіріп қойыңыз. Сізем айтсаңыз, мені, конечно, бюрода қараған атады. Наверное, разговор серьезный будет. Сіз айтсаңыз, сен алып көр. Я отказываюсь. А какое мое дело? Бюро не я назначил. Секретарь горком назначил. Как я могу? Кеше мен айтып, они назначили бюро. Почему? Какое я имею право? Вы сами скажете, договоритесь. Вы же райком партии. Десем моя, анан кирдик. Бюро чоғылып қалып тұрды, тоже солидный кішілер екен. Ошондай Чыналиев разы болдым. Им партияның күші де. Сыйлайып тикесінен тұрғызып қойып, а дегенде айтты. Кто ты такой, деді. Кто ты такой, деді. По сравнению, мен де тұрам, по сравнению Мамакеев, деді. Он депутат. Он доктор наук. Он растущий талантливый хирург. Поскольку я знаю. А кто такой? Кто тебе дал право наказывать? Деді, түге райком кеше күпілдеп атаны ертесі момент өлі. Извините, я перед Мамакеевым, я прошу извинения, тіге олай дейді.
Mаған ne de onu kıldı. Be silayıptı jaman kıldı. Anan oşandan çok oldu. Menden gizbinini soramadı. Silayıp sorap tege şahit. Все. То, что вчерашнее ваши наказания занесли, все. Немедленно от меня. Срочно сейчас от меня. Çıktık, tangal öyle alma beyler. Anan oşanımının zürdük, кейін silay ve zor, вообще, сильный райкомдардың бірі екен. Кейін горком партия olmadı şu. Горком партия көп жыл іштеп жүріп, ана Москваға отырылып кетті. Ошо ойдан жоқ oldu. Анан кейін мен 70 жылдығым екен, емне болды. Театр, опера, балет өтті. Силаев меніменен дос болып кетті. Кезіксе құшақташып, кезікселе Мәмбет кезді белі шындай жақсы. Анан бая театрға мамындай телевизор алып барып, елдің көзінше дағы ошерін изберені сұрап, подарок қылды. Өкөбүз дос болып кеттік. Ошантып іштеп жүрдік. Анан менікі негізі бұл өзі основной ішім хирургия бияқта ошол моменті игілікті жүріп кетті. Игілікті жүріп мен ішім осындай жақсы кетті. Чоңдордың барын мен операция жасай баштадым. Мамакей операция мені жасадым деп эле калып. Ой, дардайып кеттім ушундай. Депутат болып қалдым. Анан анда член ЦК дечи. Анан мен кандидат член ЦК болып дайындалып. Көп жылға чейин ошону жүрдүм, анда баягы пленум, ЦКнын пленум болушунда катышабыз. Ана ошондо эсимде калган. Анда айтып жүрбөйүн, партийный дисциплина укмуш эле. Кыңк айта алчу эмес, лишний сөз айта алчу эмес эле. Турдакын Усубалич вообще көп жыл башкарды. Ошо укмуш эле катуу башкарды мен байкагандан. Ошо бир очередной пленум жүрүп атат. Анда азыр биздин президент отурган ошол здание. Теги ак үй жок, анда салын элек болчу. Ошондо өтөт. Бир 5 жыл депутат ошол жерде болду, правительство бүт ошол жерде отурат. Ошонун залында өтчү. Пленум өтүп атат, анан ошондо эсимде калган. Залда эми чоң зал толтура, член, кандидат бүтөп присутствует. Усубалевдин көзү укмуш эле башкарып атат. Ошону тиякта отурган Сүйүнбаев, председатель Соммен, зор киши да. Анан Мукаш Өмүралиев, ал министр сельский хозяйство. Эми экөө мамилеси жакшы болуш керек. Экөө бирге отуруп, мындай башын тийгизишип, сүйлөшүп аттыр да. Аны Усубалев алыстан президентин карап отуруп байкап калат. Эсимен калбайт. Товарищ Сүйүнбаев, Өмүралиев, встаньте деді. Жаш палат, встаньте деді. Если вам здесь не интересно, пленум ЦК интересно, выйдите деді. Ешқайсы сөйлешкі деді. Ойбай, укмуш сөз деді. А түгөкө туруп, извините, больше не будет деп отуруп калышты. Анан ушта бир эсимде калганы, ушундай кат өтчү эле, титиреп отурчу ушуна. Жаңкы Коңурбаев деген бала, Мурат. Ошо жаш, красивый, ошо билимдүү жигит эле менин байкашымда. Ошол министр легкой промышленности экен. Анда чалала тааным, ушул бир вопрос боюнча Усубалев ошону тургузду. Ал баягы жаш энергичный деме, но это надо спросить у Газполкома. Какое отношение имеет деп жиберди? Ошондон Усубалев, ты кто деди? Ты министр или кто? Деп тургузуп такып калды. Анан садись деп койду. Бүттү. Эртеси кызматтан алып салды.
3-4 күнден ішпес бәлеке консультация çıkırdı. Мындай саламыз болып қалды эле. Эмне болуп кетти сен? Бая түшүрүп, анда бая нервный стресс болуп, ооруп, ішпеске жата калчу. Анан, ой, Мамбет эгеш. Кече ошол тилимен жаңылып алып, мына кызматтан алып салды дейт. Опей деп. Вообще катуу эле, катуу башкарчы. Анан института дагы тартип, ушу через партийный организация. Ректорат баягы бу чатаган иштебичи эмес, эми анда партиянын күчтүү болчу. Нечеренко эч ким унча алчу эмес. Экинчи планда комсомольский организациялар. Анан ошо бирөөдө карап атабыз, бай Ишаев деген. Ошол философияда доцент. Доцент экен. Ошол Тавалды Абдулдаев деген зав кафедра профессор. Эмал сильный философ болчу. Анда история, философия, экономия, бая партийный линия буларга каршы сөз айтыш деген болчу эмес. Абдулдаев жөнүндө ушундай зарлуу гроза болчу. Медиусун жүрөгүн түшүрүп турчу. Анан ошо Ишаев эми бизде 6-чы курс бизде основном бизден окуйт. Ушу бизге хирургия келгенде басабак берем, бар эле философия көтөрүп, ой, хирургия эмне? Ошо философиядан коркчу, коркуп зарядын даярданчы. Анан ошо Ишаев деген Ишаевди тааныган мен 10-чы класста окуп атканда, анда билимдүү мугалим жок. Единственный ошо Ишаев барып калды. Прижевалскийде учительский институт бүткөн экен, бай кичине билимдүүрөөк. Анан бай госэкзамында биздин историк мугалим Ордобаев деген Мурутжан малограмотный киши. Ал бизге айтчы, жөөлүй бергиле жадаганды өзүм токтотом деп. Анан биз жөөлүй баштап госэкзам, ал билет Ишаев. Жок, туура эмес айтып атат. Анда бай айылда гурубуйлук барлы бар. Биз мынтип коюп, биз бүткөндөн кийин деп жооп бербей. Ошентип жүрдүк. Анан ошол кийин мединститутка доцент болуп келип калбады. Анан ошол колго түшүп калып атпайбы. Партбюро карадык, акча алыптыр. Алып ошондон кармалып калат. Кармалып калат, ошону карасак айтат, маган студенттер чогултуп, сиздин сейфиңизге катылып турсун. Кийин институт бүткөндө банкет мына керек болот. Тагай дегенден мен салып катып койдум эле дейт. Ой та. Анан бая мурун эмен мындай сүрүштүрсөк, жашыбыз бир эле экен. Анан мен тияктан 10-сыныпта агай дечимин. Анан бул жерде бияка. Анан мен айтып, эй, агай дедим. Баясы агай бир убакыт агай элең дедим. Азыр эми бул жерде мындай болуп атат. Азыр башка заман болуп атат. Ушул жашка келип, доцент болуп туруп, чыныңызды айтпайсызбы дедим. Уят эмеспи дедим. Эми бул жерде член партбюромуна келесилер отурабы. Анда кыргызча сүйлөп орусча. Эмне? Сен эмне муну барыбыз эми келе сөйлөйсүң. Илгери 10-сында окуп атканда анда биз келе сөйлөйт. Эми азыр уят эмеспи? Ой, основной бул медицинский институт. Хирургия менден окуйт. 6-чы курс. Эмчи мага келип мага каттырбайт. Анан философия келип саган каттырат. Десем бар макул шылкая түштү. Анан партиядан чыгарабыз дегенде катуу кирдик. Ошо бойдон кетти, түн боюнча качып кетти. Жок, таба албай калды. Ошо бойдон качып кетип Алматыга, Казакстанга качып кетти. Көп жыл ошо жакта иштеп жүрүп, кийин сөйдүрөп келди. Ошол эсимен калбайт. Анан эми бул партия деген жаңкы наказание алыш, партиядан чыгыш
tozak oladi, türün ölüsü var. Men eşimen kalbaydı, İşayip Mukaşşevich. Bunu murunkumundan bari bilet, zor kişiler, solidni. Бұл мен оқып жүргенде СК комсомолдың бірінші секретары, андан кейін Тянь-Шаньға первый секретарь обком партии. Анда советтер сайында ушу уақыт шейін мен таңғаламын, таңғалып түшініп қалмадым мен. Анда пятилетний план деген тозақ олады. Планды атқарабасын қанша кіші өлді, қанша кіші түрмеге түсті. Қанша денсаулығынан ажырады. Зор солидный соның кішілі. Мұны танып қалғаным, мен қайнағам Алышбаев Жұмағұл деген, бұл академик. Вообще айтып жүрбеймін, мындай умный кіші қырғызда жоқты. Бұл біз армиядан келгенде СК комсомолда İşayip birinci sekreter, Alışbаев ikinci sekreter. Ушундан өкө мамилеси жакшы болуп достошуп кетет. Андан кийин Алышбаевди Таласка обком комсомолдун биринчи секретары кылып жиберет. Ошол жерден анан партшколго кетет. Анан ушу Ишаев байкушту план приписки деп койчу. Азыр коррупция деп атпайбыз. Анда приписки. Ушу кантип планданы. Жаңкы малдын балан 100 кой козтөсү 150 деп жалган сөйдү. Анан жүндүн планы страшный. Мукашшаевди кармаган ушу приписки деп ошол малдын башын көбөйткөн. Анан баякы айылдан элдин жууркан ичинде анда кебез дегени билбейбиз да. Жууркан ичинде жүн да. Ушуну сөктүрүп туруп төктүргөн. Планды аткарыш. Ушунун баарынан эми анда деле чыккынчылар болот да. Бай приписка ошондон кармалат. Анан ошондон баягы Союзга партиянын съездинде Хрущев жайлайт. Разактагы эсимде ошондо койду карышкырга кайтартып койгон Турбайжыңды Ишаев. Партиядан чыгып бечара мен аралашып көрүп жүрдүм. Эми ошондо бизде жаман жерибиз кыргызда акмакчылык. Ошо Ишаевдин жанына барбай калышкан, коркуп, учурашпай калган. Көчөдө эле басып калды. Эсимден калбайт. Абаков Ишенбай деген менен чогуу өттү эле. Кийин эрте өлүп кетти, пациент болуп жүрүп. Ушу жетегиздик болчу. Мукашшаев айылдашпайт. Мукашшаев обком болуп турган ушу бюрөгө келет. Бюрөгө ишимен калбайт, ошол Ишенбай үйүнө чакырып Ишаевди. Анан тең туштары 4-5 кошо чакырат. Ишаев менен кошо болуп койгула деп. Аз келип, анда бүйрө таң аткыча saat 12'ye şeyin üstölüne oturguzbay koyuyordu. Saat 12'de Ишаев gelmedi büröden. Oşo şeyine oturduk. Üstölünü açmayıp bizde oturguzbay koydu. Mana avtoritet üstünde 12'den anan 2-3'e şeyine oturup. Anan keyin kor bolup kaldı baykuş. Barbagan jeri kalgan jok, восстановать etpey koydu. Şorunga dep жүрдүк. Arızdan barbagan jeri kalgan jok. Anan Alışbаев ölüp kaldı. İnfarkt bolup öldü. Gözüme görünüp turat. Üçüncüde böyle tayak dayanıp basalbay kalgan eптеп çıkıp geldi. Men şu yerden kirip gelip şu betimenen jığıldı. Başa aylanıp ketdi baykuş kişi tars ele jığıldı. Bu çekez jünüm ondan ayrılıp ketdi. Anısı meni araң toktatıp bir topqa jatıp kaldı. Esimen kalbaydı. Esi alganda emi meni kim gömötdi uşun aytıp ele ökürüp attı. Kim gömötdi? Точно bilip жүргөнү. Жанна бая мурунку тең туштары бая кыз чоң киши.
Biri salamıga gelip janna jolubay koymadı. Жалғыз тентіп қалбады. Анан ошо единственный мен билгени Алышбаев Өкөй абай жакшы дос экен, барына карабай ушул Алышбаев жардам берип жүрбөдү. Азыркы биздин президент менен тиги Ташиев экөөнүн досундай жакшы эле. Анан ошентип айткан эсимен калбайт. Эми мени ким көмөттү эле өкүрүп атат. Анан Ишаев өлгөндөн бир киши жолобой койбойт. Men boldum үйünde. Үйüne bir jolobой koydu. Biyaktan gömgön korun da vermeye koydu. Oşon menen ailesi gidip baldары 2-3 tuğandары ayılını alıp koyup geçmedi. Bana partini. Emanda öylesin. Вообще çoğun kişinin partini çoğun kızmaz. Jergalı var, kurmalı da vardı. Şunda emanda plan. Ben düşünüyorum şuna boluş gerek de öyle. Plan da öyle kança kişinin oğluna kaldı. Anan ki öylesem nasayaşılı koloniya kamızdı. Koloniya kamız. Uşul Moskvadaki massa Oruslarda bağadı Sireniyada büt vысший sort degenin barını şaka jiberişken. Keyin men doktor bolup Moskvaga tez barıp kalam. Anan bir joktan 3-4 joldoş bolup gостиницада restoran girip kaldık. Girip kaldığında restoranda обслуживать etkенleri de Kırgızdı bilçemez. Откуда, что за нация de öyle tangalış. Anan zakaz versek esmen kalmaz. Мясо заказ берсе, учтите, мясо жирное dedi. Ну что ж, баягы орыстар мясо жирное дели жебейт экен. Анда мен деле ушул тормуз жок эле. Это наше мясо. Это киргизский мясо. Биринчи дедим. Анан действительно кабыргаларым мындай, укмуш. Ana şön yesek hapisen tan kalıp atma. Это наш? Откуда знаете это ваш? По запаху? Запах я знаю. Это мы. Birinci sort kartuşka высший тиги büt ушул анда мындай высший sort birinci sorttan ылдыйкы егин болsun kartuşka эмне болsun малдын ети алчы эмес. Комиссия специально алчыды. Anan keyin действительно koloniyamızdan baya üsvalep düşüp kalıp çok deputat bolup kalıp seçse söyleyip kança söyleydi malgıç köptü bilet. Men tişe verişim men aytdım bir jol. Bu siz 25 yıl başkarıp oşonda oşaktın. Emne hazır aytıp atasız. Oşonda bitkezip koybay. Desem keyin bir çay içip oturganda aytты akır. Ey Mehmet. Anda başka boluştu. Anda tiyaktan oğuzundan bir el söz жаңылып koysam büttü. Eşke çıkkınla tanımsız. Oşon için tok berem de böyle turçuyuz deydi. Anan kaçkayıp men tayken bolup 17 yıl Moskvada posol boluştu. Ardayım aytpem mындай zor iş. Kırgızda mınday krasivi kişi yoktu. Süylügünde ukmuş kişiler. Ukmuş neselerim aytıp berçi. Oşa pasal bolup жүрüp, asabını Хрущев'da jirgadık. Günüge toy tamaşa. Баланшеде встреч. Супругой dedim. Amınday ukmuş bir. Anan gelip oturabız deydi restoranda. Хрущев обычно yarım saat, 1 saat geçip geledi. Anan Sireniyaza'nın pasolları var, çok oturabız deydi. Anan Türkmenistan'ın pasolu çıdavay 2-3 yolu götürüp jibерген deydi. Götürüp jibерdiler deydi. Anan bir vakit Хрущев geledi deydi, balbangamağını. Artın 20-30 saprovojda işi deydi. Kirip gelin o Türkmenistan'ın pasolları kıp durup, aldından çırkap çıkıp, ne gitserger? Kişinin bilip çıkmadı.
Anan Хрущев hem çarça açı geletse onday tiktep kal. Kuton tak edip. Anjandakla eti pasol Türkmez. A Türkmezse duru durakan imagri nayte pas petti. Anan kaç kere ayıp verir. Otur dedi. O hem ne çağıralım. Desek hem kişine bir Türkmen jakşı biliyor şunu görüşet koyayım dedim ben bir demedi dedi. Yine bargıça bize hizmetten alsın. Bana partinin disiplini anda men kiyin şunu bilmiyorum. Действительно колония как бы. Оло шишимыз. Политический не назрелый тролль айдап шықса екен. Hem ушылардың барын оқымыштарды көрдім ғой. Анан мен Компартияда жүріп, ошо 72 жыл өтіп, кейін Советтер Союзу жоғалғыча член партия болып жүрдім. Ошо парт билетим азыр деле бар. Дисциплина оқымыш эле. Анда членский взнос 2 ай төлөбөй калсаң, наказание кылчу. Анан эми ошонун баарын сравнивать этип, эме деген ушундай болуш керек деп түшүнүп. Кийин анан эгемендик балынан сравнивать этип, демократия мен азыр деле көп жакшы көрбөйм. Эми демократиядан кайтпайбыз өтпөй. Демократиянын бир жакшы жери. Ардайым айтып жүрбейм. Адамда 2 тешігі бар. Бірі оз, бірі көчік. Демократия 2 тешіктен ашып берді. Азыр эмне кааласа шону сүйлөйт. Түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы, ошибкабы сүйлөй берет. Мен айтып жүрбөйм бе, санымда көп жыл Салим эле киши таанышым. Жанымда отуруп дарылдап осуруп басып кетти. Мұрыны осырғаннан ұялчы электі. Үнін шығарбай осырчы электі. Тең түшсөңдөңөнүм уят қо, тарылдатпай. Десем, демократия деп басып кетті. Азыр тантырасаң, жооп бербейт. Эмне? Демократия. Свободный слово, ошону ачып берди. Ушу жагы мага жакпайт. Анан эми демократия болгону emne деген çatak, emne деген arız. Bir-birin jebetişpeydi. Tertip yok. Azır 100'den aşık partiya olup ketmedi. Uşu partilerin kimge emne payda kılıp verdi. Kimge? Soragan kişi yok. 10-15 şoğlu var böyle balança partiya bize çıkıp atmaya. Ben öyleyim. Bugan dele gönüp geletavız. Bugan dele gönüp geletavız. Uşu oydan kalat ko. Bирок баягы мен мурун Советтер Союзунда жашап калып, мен ыраазы болгонум, жакшы көргөнүм, ким элем, ким болдум. 46 жыл мал менен айырмабыз жок эле. Данет деген орус сөздү билбегенден эми ошондой кишини тарбиялап, билим берип, анда партия Советтер Союзу. Ошон үчүн мен орустар канчалык колония кылбасын, бул жагына мен рахмат айтам. Бул орустардын ошону болбосо, орустардын билими болбосо, деген тамганы билбей туруп, азыр келип ким болдум. Мен бул жагын караганда өмүр бою ыраазымын. Терпеливи окутту, воспитывать этти, мына эмне деген даражага жеткизди. Эми бул деле адамдын өзүнө жардам бергенден өзүң аракет кылсаң, мен ар дайым айтып жүрбөйм, сүйлөгөнсү. Адам жеңбей турган эчтеке жок. Желме оз болсо жеңет деп. Ошон үчүн эми Советтер Союзунун эгемендүүлүк самостоятельный республика болуп жашап атабыз. Мурунку партияны да көрдүм, кийинки партияны, кийин бир баягы Акаевдин убагында Акжол беле? Акаев. Ошол партияда болчумун. Анан кийин Атамбаев болгондо ресторанга чакырып, мамилебиз бар эле, чакырып көп кишини.
Maitdi. Mehmet Ava dedi, Ava deşmen. Siz bizdin partiyada ele iş piskeniz yürüsün. Köp bespe koyt et deybiz. Dedenin men bolbayım, yok. Partiyaga bolbayt, ben bolalbayım dep koydum. Oşo oydun Atamay'ın partiyasını ötpey Allah. Oşol Akayip'in vagında Akjol var. Oşol partiyada boldum. Andan keyinki partiyaga koşulgan yok. Emi kanday partiya bolbosun, tınçılık bolsa ele boldu. Kanday parti. Emi bul delecema egemendilik özüzge polnoy pravany özüzge berdi. Bayakıday koloniya degen yok. Tigiler vaxtında ırgıtıp salıp basa verdi, o katındı kıl dep. Özümüzçe bölüp salganda görmedik. Oşanda bilim, Respublikada, oşo parlament söz bak. Оказывается, bizni Respublikada даже karçişnik, jankı Girelka uşulardı çıkar albaydı ekemiz. Birinci yıllarda hiç dike yok. Büt sayılga karaşımızdı. Emadır Kuday'a şükür, ölçüverim keletavız, bunu dele jengip keledi. El bolgondan keyin eşti başta talantık kişiler boladı eken. Bunu dele jengilip keletavız. Hazır emi Kuday'a toba deş gerek. İyigilik var. Barlık jagынан var. Hazırkı bizi jetekçiler, prezident, andan keyinkiler ukmuşta iştep atat. 2 yılın ne degeni iyilikler. Bunu uğu alıp kuanıp oturasın. Buyursa 16 zaman geldi o da. Embe böyleki partiyanın sanı ele yakbayttım. 5-6-10 çak çoğulu partiyada böyle kıykırı öpü çıkan. Hem partiya degen işine karata. Oşol partiyanın avtoritetini algan şeyin bir el yurtqa görünüp emgegi singen adamlar partiya olsan el bilet. Onun hiçbir el yurtqa 5 tiyinçe baydası yok. Köçede жүрген kişiler çoğulup alıp kıykırıp men partiyam em bul burası akmakçılık. Em hazır bunu dile el düşünüp kaldı o. Oşan için men ardayım hem barın görüp bilip geledi. Partiya az ele bolsa, hem kongo, hem nege konkuret. Sapatı yok, partiya hem nege konkuret. Hazır hem sapatın görbeyiz, toku müjdi partiya soğuş, bir karmaş. Şu görünüp duruyor. Şun için iki zamandı yaşap geletem men çınını aytsam Kompartiyaga razım. Hiç kapaçılımız. Sebebi andamamday karşılık anamına degen yok ele, tartip var ele. Hazır dele tartip olup geledet, el yurtun bari düşündü. Baya 30 yıl kıykırıp ökürgönler, Kudaycılavaların ünlü dele okulbaya kaldı azayıp baratat. Uşul men söylegen sayın uşul temp menen jüri otsak, özümüzdün Respublikanın elin ıntımağı olsa, onu türüne vırak жоқ olsa, tantıraganlar söylegenler жоқ olsa, bizdin Respublika men gözüm jetip turat. 3-4 yılda aldınkı Respublikaların biri bolarını men gözüm jetip kaldı. Hem hazır Kuday atıp hazır hem Kuday atıp kursak tok. Tınççılık jakşılabız. Hazır kuğrap atam, ölgün atam aç koysun. Men oyumcu. Hazır hem egemet jer suunu, mal candı büt berdi. Al canыңды bak. Köbeyse başka tuğanlarını bak dep. Hazır deni sak kişi men açkam men bakpay etet kor. Men anday kişiye karşı. Hay
Açkol dep. Bolmasa barın berdi. Canavar kişiler okat kılsın. Em bu arnamız degen boluş gerek. Bizde uşul jagı jok da. Жалқаулығыз бар. Мавареке базарға барғанда мен оғызым бошты. Чеснок, мияз, анамынан барыны біздердің қыз-қыздың балдары, қыздар іштеп жатыр. Ошолар өзлері өстірді, өзлері емес. Бүт дөңғандардық. Дөңғандарды таладан іштегендер де қырғыз, базарда отырғандары да. Анам бір қыздан мен сұрап қалдым да. Қардеш, bu kaydı öset, ben şunu bilmeydi gen. Bu baktı sevdi, yerde sevdi. Alda tili var, jelme oğluna mekan. Kaydı ösken men emnişim var. Mağan akşası gerek dedi. Oğuzdu bastı da koydu. Oşan için men çoğulgan jumuş işlep turgan malları göbele toktap, baya ulu sakaldı katarında uyat koyuz. Şunday здоровый балдар. Andan gördü. Aylыңардан жер алып, ошону мал сал. Мавреки жер жемишти айдап алып өзүңөр сатсаңар аш болор, түзүк болот го деши. Желме отуруп атып. Агай, биз өзүбүз билебиз деди. Эми бүттү. Азыр укканы бар, укпаган накалы бар. Сенин сакалыңа карабайт, кагып коет. Ошон үчүн bu hazır күнүгө жер чатак. Kança kişi ruhsat basıp algan. Dokumenten albay özünçe kurup alıp şunça çatak boladı. Men taң kalamdı. Bu Büşbek deyip nesi var bular? Büşbek eme erizin kemesi çoya versin. Bir yaktan gelip bu Büşbek tegeregin büt Uşa elden geldiğinde basıp aldı. Bunlar basıp aldı. Bunlar bizge deli orular geliyor atmaya. Bunlar eş yerde işlemeydi. Bazar delep tep soda alıp jambağa oturdu. Men özüm söyleyeyim de şular kaydı. Jankılayla aylığında jer, sağırotun jer barın beri. Özün, bir yerde özün canın bağış için bazarda oturasın, sığlıydı. O yandan göre ayıldan uşul egin mal sal bağıp birinin gözün karaba jirgap o şeyden yaşabaysın mı deyip dile aytam. Yok. Emine gelip şarga kaçat bilmem. Şar dem bilmem emnesi var. Şarda iştemezse, okuatsa bir can. Ana ne iştegese bitile geçip geliyor. Emi günü kayıtıp atmaya. Kança min degen kişiler. Nahalini güç menen, zorluk menen, ruhsatı yok, jer basıp alıp, üyüsü alıp, çatak aylanbay. Oşonu japarıp, borup dağı berip atat ko. Bunun bari, men oylayım, bu turmuş oң olup ketse, özünden özü oң olup ketet ko degen oy var da. Uşul men partiyada жүргөндө men esimde kalgan ersiler uşular. Bulardı men unutmayım açıkçası. Uşul